Sir, mayong hapon. Maghatod mi ato i-order sa online no panabong. Kidapawan. Rafi Burgonyos, Purok Patronyos, Cebu makilala. Mo ni nga number ang nagtawag. Ano nga panabong tulo ka buok. Gismil. Diri ko anong bayad. Uy, wala mo order madam. Tawag man ni gahapon te. Wala eh. Gahapon pa ganyan tani pahatod na kay ulan manggod. Wala eh. Wala ko nag-order madam. Dahan may bugmanok eh. Oh, wala ko nag-order na oy. Pero nagamanok yun ka? Oh, pero wala ko Nako, manok sarili oy. Na. Gismil wa pa biya bayri. Kasi kung manok siya, nanawag din na akong farm dyan oh. Cambio na lang ta sir. Patod ra sa amo aba. Wala dyan kayo wala order na. Lo, wapo biya ning mga manok ka bandid. Opo, nga pa nagbuwan rin. Na cambio na lang ta. Pilso? Patanaw na mo sir, basig makainumdum ka ba? Wala eh, order lagi. Laoy. Wala ko Pero natay pambayad diha, di biya na mabalik. Wala mo order na madam. Pag napapambayad, wala ko order na. Hala oy. Tanawa gud sir. Tanawa gud sir, basig may bugkas manok. Ali, tanawa lang para ano lang namo nga. Dire sir oh. Dire sir oh. Surprise! Happy birthday! Kaniya, tabian kay ka karon na ilawan lagi. Ali, sir, dire kasi. Nagtuog ikas manok. Happy birthday. Sa lahat ng nakilala. Sir, nakay teddy bear, naay pa balloons, naay cake, naay chocolates, naay donut. Kinsay ano, naisip ni mo nga nagpadalaan eh. Partner. Asa man siya karon? Isara na. Pantogra. Sige. Naay mensahe si ma'am para sa imuha. To my favorite man, favorite enemy, favorite kakulitan at kaharutan, happiest birthday. I hope na na-happy ka sa ako ang surprise karon. Thankful kaayo ko kay nakailat ka. Sobra ka understanding, bisan og always ko mangaway. Dili jud ka mo patol sa ako Instead, lahiyon nimo ang topic para maulian ko. Og kugihan kaayo. Hey, sana all. Wish nako na mag-success ka uban ka puhon. Maong padayon lang. Tas, I'm so proud of you. Can't wait to see you soon. Mahal, again, happy birthday. I miss you and I love you so much. Surprise from Mahal all the way from Saudi Arabia. Uy, gikan sa Saudi with love. Okay, so ansay mong Thank you. ingon kay ma'am. Thank you lang. Chat lang nimo. Nakulbaan ka, sir? Ala. Kulbaan ka wala. Hi, ni. Bless. Ay, wow. Maganda. Kana mo sa taas. Oo. Sige. Bibi? Ano bibi? Oh, may bibi. Oh, may bibi si Tito. Sige, mag-blow sa tag-candle, sir, ha? Pagpating aso dira, sir, ba? Unsay handa? Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, make a wish and blow your candle. Hey, happy birthday. Sir, kami ang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Nalipay may nga kami ang napili sa imong partner nga maghatod diri og surprise. Og murag nakulbaan jud ka ba kay murag nangurog gamay. Si mama nimo ba kay ni Alma jud to. Okay. Sir, happy birthday. Pila imong edad? 31. Mura pa mag-20. Wala ko Okay. bisyo, madam. Wow, pero nay manok. Wala pa bisyo. Ay, anak jud no.
may pang manok no kay dili mo adto sa lawas no kay sa mga inom, sigarilyo. Okay, sir. Nya nalipay ta karon? Okay. Oh, naay pa balon si ma'am oh. Na siya, happy 31st birthday, mahal. Sir, happy birthday. Palakpakan na to, sir.